Mga hinigugma kong kabugtuan, yan ang nga Domingo, aton ginsa sa orog ini nga ika-24 nga Domingo han katuigan. Ngandidahan aton Ebanghelyo yana, an aton Ginuso Kristo pinakiana han iya mga tinunan, kun ano an siring han mga tao, mahitungod ha iya. Ang binaton ang mga tinunan, nga may mga tao daw nga nasiring, nga hidaw amo hi Juan Bautista. An iba, nga hiya amo hi Elias. Ngan an iba naman, nasiring nga hiya usahan mga manaragna. Kundi Jesus pinakiana hairahin direkta, kun hino hiya para haira. Nga ni Pedro binaton hin pagsiring, ikaw ang Mesiyas. Kahuman ni Jesus magsiring haira, nga kinahanglan mag-anto siya, nga igsalikway hiya. Papatayon hiya, kundi kahuman hintulok ka adlaw, mababanhaw hiya. Atungod hini, ang pakabatilan ni Pedro, ang iginsiring hanaton Ginuso Kristo, aadahiya, nagprotesta. Ginpusaan ni Pedro ni Jesus, ngan ginsiring ni Pedro, nga pumaharayo haiya. Kay siring pa naton Ginoo, pahirayo hakon, Satanas. Kaya anong gintawag Pedro nga Satanas? Ano itong gimpubuhat ni Satanas? At titimtar, nagtututdo, hindi rin tama. Karit sigun ba yung igugma ko nga kabugtuan, anaton Ginoo nagpapasabot. Di rin tama ang imo ginbat, ang imo ginbuhat. Ayaw pagtutdoi, ito ang imo mga kabugtuan. Hindi rin tama nga pagturunan. Di rin tama nga pagkilala kung anong karuyag sidnon han Mesiyas. Mangiligog mako nga kabugtuan, kadaan han mga tao nagpapamulat han pag-abot han Mesiyas. Ngan ini nga pagbaton ni San Pedro nangangahulugan nga inabot na an Mesiyas. Hi Kristo amo an Mesiyas. Pero an iya paghunahuna, an iya pagsabot, kung ano ini nga Mesiyas, sugad gihapon han panhunahuna han ibang nga mga tao. Usang nga politikanhon nga Mesiyas, magdadarahing katalwasan han mga ngadahan mga tao, pinaagihin mga aro-aragway, pinaagihin paggamit ng mga armas. May mga kasundaluhan, pero an aton Ginoo tama nga magtatalwas siya han mga tao. Kay amo ini an iya misyon, pagtalwas han mga tao. Kay siring paniya, kaya nanakhan tao kinanhi, diri pagtuman han iya kalugaringon kaburoton, kundi pagtuman han kaburoton han iya langitnon nga amay. An kaburoton han langitnon nga amay, amo nga waray mawara hinbisan usa han iya igintubyan nga dahaiya. Karuyot sidngon mga inigugma ko nga kabugtuan, han iya misyon amo ang pagtalwas han nga tanan nga mga tao. Pero unan man niya pagtalwas, pinaagi han iya pagpahayag, han iya gidadakui nga paghigugma. Adiin, adahiya, magahalad, magtutubyan, ang iya kalugaringon kinabuhi, tubtub kamatayon. Ang iya kamatayon, amo ang nagdara, in kinabuhi, paaton nga tanan. Sang ditada mga inigugma ko nga kabugtuan, kintututduan ni Jesus, kung ano ang sadang buhaton hadton mga karuyag sumunod haiya.
Kinahanglan, igsalikway an kalugaringon, magpasan han krus, ngan sumunod haiya. Karuig sigon mahinigugma ko nga kabuktuan, an karuyag sumunod han aton Ginoo, kinahanglan nga masugad haiya. An aton Ginoo, Diyos niya, kundi nagpaubos niya, nahimo nga tawo, nan iginhalad niya, an iya kalugaringon, tubtob kamatayon. Aamo man nga paagi, ang karuyag sumunod, han Ginoo, kaangayan nga, diri paghuna-hunaon niya, an iya kalugaringon. Daring pa isalikway an kalugaringon, magpasan han cross, ngan sumunod a iya. Ngan gindugtungan pa niya, kay adton karuyag, magtalwas sa niya kinabuhi, ini mawawara ha iya. Kundi adton mamatay tungod kan Hesus, ugan maupay nga sumat, mabubuhi iya. Mga inigugma ko nga kabugtuan, ang aton Ginoo Kristo, kinanhi ha kalibutan, tungodan gidadako nga paghigugma. Dako ini nga grasya nga iginpaangbit ha aton nga tanan. Namatay hiya, kundi natagan naman kita kinabuhi. Natagan kita ini nga katalwasan. Kita kinarawat ini nga kinabuhi. Tungod kan Hesus o tungodan maupay nga sumat. Sanglit an kawad-i an kinabuhi, tungod kan Hesus o tungodan maupay nga sumat, amo ini mga inigugma ko nga kabugtuan, andalan tipakadto an katalwasan. Kung naton Ginoo kinanya kalibutan, naghalad hiyahan iya kinabuhi, tubtub kamatayon, kita naman nga nagsusunod ha iya, kung kita man mawarayan kinabuhi, tungod ha iya, ngan tungod han aton pagsunod han iya mga pulong, aada kita nagsusunod andalan tipakadto han katalwasan. Tanglit kita nga tanan mga inigugma ko nga kabuktuan, kinarawat hini nga nakakatalwas nga buhat han Dios. Kundi ini nga katalwasan nga gindarahan aton Ginoo, nagpapadayon lagi hapon tubtob nga dayana. Amo ini mga inigugma ko nga kabuktuan, na kita nga tanan giniimbita, kita nga tanan aagdahan aton Ginoo nga sumunod kita haiya, base mapadayon naton ini nga buhat han katalwasan. Iya nagtatawag aton nga maging kabulig niya pagtuman hini nga buhat han katalwasan. Kung aton ini karawaton, ini nga ungarahan Dios nga maging kabulig kita, hini nga iya buruhaton pagtalwasan mga tao, nangangahulugan mga inigugma ko nga kabuktuan, nga andam kita in pagkarawat, sugad ang kinarawat na naton Ginoo. Andam kita nga pagpapakurian kita, igsasalikway kita, ngan papatayon pangani kita. Pero mga inigugma ko nga kabuktuan, ini nga pagkawad iha aton, an aton kalugaringon kinabuhi, nangangahulugan la ini, nga sugad ini, an kan Hesus paagi, paghalad han iya kinabuhi. Sanglit an kawad iha aton hin kinabuhi, nangangahulugan ini nga padayon ginpapasangyaw naton an buhat han katalwasan. Kung naton mga sakripisyo, mga kakurian, ubisan pa an aton kamatayon, iginuusa naton
han mga kakurian, kasakitan ug kamatayon han aton Ginoo, ini bahin ini han buhat han Ginoo pagtalwas han mga tawo. Sanglit kabulig kita han Ginoo, han iya buhat han katalwasan. Nakabulig kita. Napinagudyan nga mga panahon mga inigugma ko nga kabugtuan, kung ginahalad naton ini, ginuupod naton ini, nga aton mga kakurian, kasakitan, o bisan pa naton kamatayon, ini buhat han katalwasan, nga ginahalad naton para han aton mga kabugtuan. Sanglit kung anaton kasakitan o kamatayon, ikinuusan naton ang mga kasakitan o kamatayon na naton Ginoo, ini nakakatalwas. Sanglit mga hinugugma ko nga kabugtuan, inaagda kita nga tanan, magampo nga maging kabulig kita han Dios, in pagpadara hin katalwasan, dinhi hakalibutan, na pinagudyan nga mga panahon. Gamito naton na naton panahon, in pagbuhat, han mga buhat akaluoy, sugad ang ginaagdahaton, gidan aton ikaduha nga pagbasa, ang basahan ni Santiago, diin nag-aagdahiha aton, nakaangayan ang aton pagtuo, padisan naton, updan naton, han maupay nga buhat. Kay kung diri naton updan hin maupay nga buhat, patay ini nga pagtuo. Waray gamit nga pagtuo. Diri nakakatalwas nga pagtuo. Sanglit, siring pa na ni Santiago, kinahanglan nga padisan naton an aton pagtuo hin maupay nga buhat. Andida hini nga maupay nga buhat, igin bubutang naton iton aton kinabuhi, sugad han kinabuhi han aton Ginoo. Diri nga tanan makarawat ka aton, igaagi kita hin mga masalikway nga mga tawo aton, maguhuna-huna hirahing karatan ha aton, o maguhuna-huna pangani hin pagpatay ha aton. Pero kaangayan lagi hapon naton akseptaron. Kung mahitabo ini mga inigugma ko nga kabugtuan, nahiusaka han sakripisyo ni Kristo, nakabulig han buhat han katalwasan.